Kum kalat banyo ya ka jingtip ka batikna bat ka babnya halor ka village administration bill 8000 khasan ka bala menjer da ka KHEDC u menteri katnat district council affairs u ba HDR lingdo bat u CEM ka KHEDC u ba penchangan NCM ha ka shitarik nailor kilalek bani kendo yo lat ka jela u V Shanmu ganathan haraj bawan ha kini kecing kendo kini ki arngot kinailam kilaya keren bat ya taisani bahalor ka bill ka bala sakut mentah po ka jing bisar jo ulan lakumba arbnai tam Hadin ondala dep kajing kenduk bat ulat UCM ka KHEDC uba penchangan NCM ula batai ba ulat ula pensengo haki ba kabel menta kadang sa setang shipau nak sispa bat kata ka dei bet tang halor ki benta jong ki kendon ki bei dei bat ki an jong kabel handrai lat nang ta ulat ula dep ban pendep ya kajing bisar jong u hadu kendai pau nak sispa layathu uba penchangan CEM ka KHEDC di sultan penagaram gubernur Pak Syumkia Haji di Bata village administration hakaba ila 4% ila esmin bha ikabil but ila poi saka 90% only 10% left in saaya ka in saaya ka in pensai sini ngarai besu tu about tang 10% la go through ikabil la poi saka 90% complete remaining 10% mai pon ja 90% almost completed belum suara seputre mula ada nomor orang kata ka Syong Ho Gobernur Nehru tahu si Ong Ba Saleh Kuala Kepala